Barabara-ini ya kuma Nairobi guthie Mombasa ni ku Ceceni ya Hope Mobility Center na iria iraruguririo muthenya wa ira niguo kuhota guteithiriria andu aria makoragwo na mawathe ngurani guku bururi-ini. Mwambiriria wa Ceceni ino niwe Panther, ni umwe wa andu aria mari na mawathe na kuria ugite agereire na kioneki giki gia guteithiriria andu aria mari na mawathe guku bururi-ini thutha wake gukorwo acerete mabururi-ini ma ruraya na kuona andu mari na mawathe makirumbuyo na njira nene undu uria wa muguciriria kuambiriria Ceceni ino. This organization started back in 2018 after I finished college, and since then we have been coming to Kenya and do distribution. We partner with other organizations, but now we have our center here, Home Mobility Resource Center. Akeria hindi ya urugurio uyu David Sankok, uria ni mubunge wa bunge ya Afrika ya irathiro na uria ningi ukoragwo na wathe, ni aroririe thirikari kunyitanira na anyiti itemi matiganite niguo kuhingura kiganda gia guthondeka wheelchair na indo ingi iria iteithagiriria andu aria mari na mawathe. It is also important to note that we need a factory to manufacture assistive devices. In Kenya, we have 400,000 wheelchair users. In an economic eye, that is 12 billion Kenya shillings worth of business. Mwene wake, gavana wa hau kabere wa kaunti ya Nyandarua Francis Kameme ni aragathiririe riciria riri guku akiuria bunge kurora weru mawatho maria marumbuyagia andu aria mari na mawathe niguo gutigirira ihoto cia itinagararwo. Walemavu wamekuwa wakifichwa katika maboma. Hakuna mtu ambaye alikuwa angependa mlemavu atolewe nje. Kuna ile stigma, mzazi hataki kujulikana ako na mlemavu. Lakini kwa vile serikali imejitolea kusaidia walemavu, wazazi wameanza kutoa walemavu wao pale nje, wapatiwe magari, wapatiwe skills ama elimu ili waweze kufanya kazi kama mwananchi mwingine bila mlemavu yeyote kuwa anatembea na mikono na miguu. Kila mtu apatiwe heshima. Akiri hinda-ini riu Ceceni uria ni mutabania wa Ceceni ino ni araugire ni mehariririe gutungata andu aya na kuria marithia nginya micini ya andu aya kumatwarira uteithio uyu. What we do is we make sure people have gone through the proper processes to understand what exact wheelchair they need. Then after that we give them the right wheelchair that they need for their purposes so that their state is not worse. Oho nyina wa mwana umwe uria ukoragwo na wathe niwe Precious na uria urari igongona-ini riri ni arahoire thirikari kurora andu aya aria matunganaga na thina munene riria maraingira ngari mathibitari oro undu umwe na honge ingi cia muingi iria itakoragwo na utungata wao mwanya. Before tufike hapa tulikuwa tumepitia mahali kwingine, tulikuwa tunaitishwa 15,000 ndio tupatiwe wheelchair, but ile siku Mungu alitudirect tukakuja hapa tukakuwa sasa tutakuwa tunapewa hizi vifaa kwa bure na tunafurahia sana. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wanjiku wa Batia.